O, toe die krag op my neerdaal, en toe die krag op my neerdaal, en het was daar die dag soos op Pinkster, toe die krag op my neerdaal, die krag op my neerdaal, toe die krag op my neerdaal, en het was daar die dag soos op van die lam en as geneesing, wonderbaar in die dierbare bloed. Ons sing het saam, daar is oorwinning, wonderbaar, dis in die bloed van die lam en as verwinning, die dierbare bloed van die lam. O, Here sy die lam, Here sy die lam, hy het sy bloed gestop vir my, en hy sal my met krag bestaan, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. O, Here sy die lam, hy het sy bloed gestop vir my, en hy sal my met krag, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Come on! Come on! Glory! Wow! Prys die Here! Wow! Prys sy wonderlike naam. Glory! Glory! What a mighty God we serve! Loof die Here! Wow! Here, ken ons al lekker hoor. Kom ons gee my crazy praise. Amen. Prys die Here. Sê gou vir jou langs jou. Jy lyk alright. Maar jy gaan dan nou beter lyk. Amen. Julle kan maar julle sitplekke neem. Almal wie bly is skree amen. What a mighty God we serve. Wow. Heerlikheid julle ouens. Ek is bly jy is hier. Is jy bly die Here is hier, sy gees? Amen. Praise his wonderful name. Julle ouens, heerlikheid, julle ouens, julle verstaan nie. Julle verstaan nie. As daar iemand in hierdie plek is wat baie moeilik afvat, dan is dit ek. Maar nou verlede naweek was ons so 'n bietjie af saam met die kinders en Zian het 14 geword en oupa het 'n golfstel gekry. Weet jy, ek weet, daar's min families waar die kleinkind verjaardag die oupa kry geskenk. Ag ja. Isn't that awesome? En weet julle wat, I need to say this. Kan julle glo ek het op 'n Sondag golf gespeel? Ek en my skoonseun, 2 pastore. Weet jy, speel ons slaan, dan kyk ons of aan die kerk mense baan is. Gewoon ek het so baie balle verloor nie. Ag, ek dink die Here gaan dit vir jou so een keer in 'n skrikkejaar. It's so wonderful to be here this morning. English speaking people, ons is live vanoggend. Daar's mense van Australië, they're watching
Ek weet nie of dit winter of somer daar is nie, maar dis somer in my hart, dis winter nie. Alhoewel as jy vandag koud is, 'n baie lekker dag, hoor, ek wil jou vertel. En weet jy hoekom is dit 'n lekker dag? This is a day that the Lord has made. Amen. And we will rejoice and be glad in it. Amen. Prys die naam van die Here. Julle kan maar vir my ook sê welkom, hoor. Baie dankie, ek voel welkom. Heerlikheid, halleluja, prys die Here. I'm so glad to be here. En ons het dan nog 'n kuil bygekry. Die goeie nuus is Dirk, ek en jy het 2 golfpartners. Daai man is legends, hoor. Hulle sê hulle wil ons gaan leer af Woentaba, ek weet nou nie. Prys die Here. En as julle nie bly ons 2 dopelinge is hier vanmôre nie. Amen. Ons bly saam met julle, hoor. Glory to God. Die Here is besig en dis net lekker en Roel sê vrou Bianca is lekker. Hy het vanmôre 2 uur by die huis gekom, né? Ek sê luister, wie is jy moeg raak staan? Hulle sal dink jy's bly. Dis Pinkster. Hy sê nee, ek twyfel of ou in hierdie kerk kan slaap. So sal maar kyk hoe ver ons baie welkom saam met ons. Baie welkom saam met ons. Sis baie welkom saam met ons. Ek ken hierdie suster wat hier sit nie. And now English speaking people, we're glad you're here this morning. We almost came to fetch you, hoor. We sit verlang na julle. Okay, ek moet eers warm word voordat ek Engels praat. Ek is soos 'n ou John Deere trekker. Hy moet eers die 2 lande ploeg en vat hy vorentoe. Verder. Gaan ons maar nou maar so. Wie van julle, weet jy wat? I like an atmosphere like this. Because if you read your Bible, whenever God plans to do something supernatural, it gets you excited first. Gaan lees maar jou Bible. Gaan lees jou Bible. That's why David danced and all hell was loose. Maar hy het gedans oor die hel en hy het geweet. My God is vir my. And no weapon formed against me shall prosper. Amen. Prys die Here. En ek het nou gesê so 2 weke terug when God appointed David to be a king, he never sent him a crown, he sent him Goliath. Amen. Hallelujah. Jy gaan nie sommer in 1 dimensie and who wants to be elevated in the spiritual? You want to be elevated. And it's not going to come. It's not going to come through your comfort. You need some people that gossips about you. Sê hierdie John Deere is klaar en ek het dan sê Deere. Jy het nodig dat party mense jou nie like nie. Nie almal het vir Jesus gelike nie, hoor. Maar wie het sê? As jy vir julle ook begin nie, gaan julle maar ek sal die waarheid praat. Amen. Amen. En die grootste backslider van hulle almal, hy's al oor bly. Partykeer loop jy verkeerde mense, hoor. Ek is alleen. Hier sit dit op Petrus. Hy kan nie vis vang nie. Ag, hierdie blok het ek verloor. Hy kan nie vis vang nie. Die Here moet hom sê, ag, gooi tog net jou net aan die ander kant uit. Verstaan jy? Sy kan nie vis vang nie. Daai ou is goed net mooi met niks. En het 'n attitude, hoor. Hy kap ore af. Hy's al wat bly. Sê Here, wat maak ek met hom? Here sê ek laat hy reguit hou met 'n kromstok. En nou Petrus sê, hy sê, Jesus sê Petrus, wil jy nie ook maar gaan nie asseblief? Hy sê, ag Here, waar sal ek gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Amen. Glory. So I believe there's going to be some miracles today. Lyk die nagmaaltafel nie vir julle standing nie. Heerlikheid julle ouens. Yes, ek sal julle voorstel aan daai ou wat die tafel gemaak het. Ja, is goed, hoor. Luister ouens, hoor gou hiersom. Hou gaan daai excitement. Keep that excitement. When the preached word can get you excited, God can do creative miracles. Amen. Amen. Dit maak nie saak hoe goed jou vrou kos maak nie. Kyk, ek het my gister afgesloof. Ek. Sal my vrou vir my sê, ek is nie honger nie. Ek eet vleis en die geil het my uitloop. Ek het my afgesloop. You cannot feed somebody that's not hungry. Nee, I'm trying to get to your place this morning, your space. God can do nothing. As jy nie 'n verwagting het nie, kan God nie iets vir jou iets doen nie. But if you came hungry this morning, you came hungry into the presence of God, you can expect a miracle, hoor. Jy kan 'n wonderwerk verwag. Amen. Prys die Here. Nou ek gaan nou vanmôre praat die onstuitbare tydsberekening van God. Hoe sê ek dit in Engels?
Die unstoppable timing of God. Daar sê, ek is deur hoor. The unstoppable timing of God. No devil in hell can stop God's timing. Nee, come on. Julle op die cheap sheets, gaan julle ook 'n bietjie amen sê hoor. Hoor gou baie mooi. Alles kan gebeur, but God has a divine time. Wanneer hy inkom, as jy dit stop nou net hierso. Amen. Die onstuitbare tydsberekening van God. En ek wil vir jou sê, whenever you are saved, that's the right time. That's a precise time. Ons het nou Vrydag aan, ek het dit nou genoem, maar baie geluk aan Barend en Sonja, wie ons kon gedoop het, but that was a time in God's frame. And sometimes you are so busy with the stuff around you, you miss the timing of God. God never misses his own timing. Ons mis beteken sy tydsberekening. Maar baie keer, as ek nou alleen in hierdie plek, okay, ek het daarom hy is daar op die skreen wat nou na my kyk, want jy kyk nou klap uit die venster uit. Hoor gou baie mooi. Luister, baie keer is jou antwoord binne in jou gang. And it's coming down your way. Dan sê jy vir jou vrou, ag nee, wat die Here kan van my niks doen, en dan draai hy antwoord net daarom. Want God kan net vir jou doen wat jy glo God vir jou kan doen. If you don't believe it, God can do nothing. Amen. Maak gou daai pragtige Bybel van jou oop. Laat ek dit eers skryf voor die koers, anders gaan jy vinniger as ek wees, dan lyk ek nou so. Sê amen man. Galasiërs. Ek het hom. Amen. Ons gaan vanmôre kerk roep. God's going to do something. Wie van julle vertrou die Here vir iets? Amen. As jy God vir niks vertrou nie, gaan na die grasnyer, dat hulle gras sny. Maar as jy God vertrou vir iets, staan saam met my op en sê, I'm trusting God. Ek vertrou die Here. Newcastle se budget sê dit kan nie vir my werk nie, en die munisipaliteit se moeilikheid sê vir my, dit kan nie werk nie, en weet jy, God just likes to put you in a spot where no man can help you, waar alles teen jou is. Ek bedoel, come on ouers, ek staan nou hoog, né? Ek staan nou hoog. Weet jy wat, after 400 years, God broke the slavery of people in one moment. Die Bybel is op een plek, hy sê, ek sal die skuld van hierdie volk uitdelg in een dag. Dis presies wat Jesus gedoen het, né? 400 jaar se slawe arbeid. Nog nie een ou in hierdie kerk, Jaco, het al 400 jaar gebid oor dit nie. Ek het julle verloor. Jy bid 'n week, dan raak ons geïrriteerd. Waar's die Here? Die Here hoor my nie. God may seem silent, but God is never absent. He's never absent. Hoor Galasiërs 4. Hoor hierso vanaf vers 4. Maar toe die volheid, Galatians 4 verse 4, né? Chapter 4 verse 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Sê tog net amen. Amen. Halleluja. Amen. Hy sê when the dan gaan ek dit sommer na my boere Engels sê. When the fullness of time was completed, God sent out his son, according to John 3 verse 16. But I'm very interested in die stelling wat hy maak, toe die volheid van die tyd, hoor mooi, gekom het God sê, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Oh, I love this. Kyk vir my, net in geval jy hier ingewals het en jy gewonder, ek is nie een van hulle nie hoor. Ek dank God, dat God het nie die wet vervang nie, hy het die wet vervul. Amen. Word baie mooi. Ek hoef nie meer met 'n lammetjie kerk toe te kom en te sê, nou offer ek my lammetjie nie. Jesus was die lam. Wat man, asseblief, hoor gou hierso. Hy sê toe die volheid, op vers 5, om die wat onder die wet was. Kyk net vir my. Luister ouens, ek kan nou al mense hier groot se preek klaar gemis. Jy wat onder die wet was, waarom karring jy weer terug wet toe? Ja, wat sê? Die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming van tot kinders kan ontvang. Onthou tot op daai stadium het die Jode gedink we arrived, né? Okay. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Jo. Daarom, nou moet jy mooi luister. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind.
En as jy kind is dan ook erfgenaam van God deur Jesus. Ek is veilig as ek sê dat wat God se is joune. My skoonseun, ek hoop hy luister. As ek 'n ding koop, as hy skoonpa, koop, my erfporsie raak al hoe groter. Maar weet jy wat, ons is die enigste mense, die bloedgewaste kinders van die Here op aarde, wie gaan erf by iemand wie nog leef. Ag, julle hoor nie. Hey, come on, amen. Ek dink hy verdien 'n hande klap, man. Amen. Julle kan maar sit, hoor. Ek gaan net so 'n paar oomblikke en I'm going to try my best with the English. Okay, please pray for me. Halleluja. Die onstuitbare tydsberekening van God. Ek wil voordat ek dit hierdie woord vir julle bring, wil ek net weer 'n vraag vra. Is hier iemand hier wat die Here vertrou vir 'n ernstige ding? Yes, amen. Vertrou die Here vir 'n ernstige ding. Daar's sekere dinge belangriker as ander dinge, hoor. Daar's sekere dinge wat ek bedoel, daar's sekere daar's menslik. Ek praat van in a frame of human beings. There's some things in life that seems more important than other things. There's certain sicknesses that sometimes we feel needs more prayer than other illnesses and stuff like that. Maar ek is so bly dat die Bybel sê in Job 33 die opskrif dat God praat deur krankheid met 'n heerlike gevolg. The enemy may mean it for your destruction, but God will turn it around for his glory. Is it so? And sometimes I've never met a person that gossips about you that does it because they like you. And they don't mean it for your good. They like to just to put a label on you, but devil, how stupid can you get? The more people gossip about you, the more people know about you. Oh, Here help my. Kan iemand dit die Here prys in hierdie plek? So stop fighting the gossip person. The Bible says that he prepared a table. Come on, preek saam. For me in the midst of my enemy. God has a way to bless you in the midst of those who gossip about you. God het 'n manier. Hey, ja man, sê gou vir jou langs jou, God het 'n manier. God has a way. God has a way to call you. Everybody in this place that has been called by your name, by God, stand op jou voete en sê, my God, I am blessed. I am blessed. The Amplified Bible says of verse 4, but when in God's plan, as jy nie Amplified Bible het, jy kry een, hoor? Dis een van die beste Engelse vertalings, naast die 1611, wat ook al King James Version, die Amplified is ek sê altyd, die Amplified is 'n boere-Engels. Toe ek aan die Vrystaat was, het my Engels uitgehaal op 'n halleluja. But in God's plan, but when in God's plan, the proper time, there's a proper time, had fully come. Nou, hoor ek so, ek wil nou hierdie verduidelik. Jy gaan nie 'n minuut vroeër uitkom uit 'n ding wat God bestel het nie, maar jy kan 'n ure langer in bly as wat God bestel het. Luister mooi. God sent his son, born of a woman, born under the regulations of the law. Vers 7. Therefore you are no longer a slave of the law, a bond servant, but a son. And if you a son, then also an heir through the gracious act of God through Jesus Christ. Baie toe klink daai ene. Kyk, hier is solid hoor. Bam, hy's solid, hallelujah. So people may still call you by your sin. God will call you by your name. Amen. They will still call you waar jy was. En mense sal nog praat. En weet jy wat? Kyk ons Kelvins, ek was die rustige een. Ertjie sou op lag. Ek was, daar's my vrou. Sy het die kalm een gekies. Maar hoor gou baie mooi. Hoor gou baie mooi.
We are all saved by the same grace. Deur dieselfde genade. That does not make me better than anybody else. But ek is nie meer die Galvin van 20 en 50 en 6. Some people, hulle praat toch oor Johan van 60 jaar terug. Hy's nie meer daar nie. People just love camping by your sin and by things you did in your life. Maar prys die Here, I am no longer a slave. No longer a slave, sê die Bybel. Laat ek het 'n paar dinge om te sê. Is julle reg? Ek wil hierdie stelling maak, Jesaja 44:6. So sê die Here, kyk gou vir my, not a man, nie 'n man nie, nie 'n profeet nie. So sê die Here. Kom ek baie versigtig is. I'm very careful. I'll translate this now. Ek is baie versigtig om te sê die Here het gesê. Pas op as jy die spreekbuis van God wil wees en jy sê God het goed gesê wat God, Jesaja profeteer op 'n plek. Hy sê julle profeteer wat ek nie vir julle gesê het nie. Gelees dit maar. Julle sê goed wat ek gesê het, sê God wat ek nie gesê het nie. Daar's baie predikers en sorry vir dit en profete wat voor God gaan staan en wat gedink het hulle sê wat God sê. Maar hier sê so sê die Here. Wat sê? Die koning van Israel en sy verlosser. Die Here van die leerskare. Hoor wat sê hy van homself. He's the only being and he's God all by himself. That has permission, Jaco, to boast about himself. O, yes, ek het dit verloor. Hoor wat sê hy van homself. Hy sê, ek is die eerste. En ek is die laaste. Nou sê, buiten my is daar geen ander God nie. I am the first, said God. I am the last. And outside of me, there's no other God. Romeine 14:11 sê, of 11:14 sê, hy sê, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Luister, I cannot wait when Jesus comes for his own. Weet jy wat wil ek graag sien? I can't wait for that moment. But if we go with the rapture, Lorraine, we're going to see this. Ons sal in die hemel sit. Die Bybel sê Openbaring 19. Hy sal kom op die wolke. Ja, dis seker. Elke menslike oog sal hom sien. Saam met hom bring hy al die verlostes. Wie is die verlostes? Dis jy. Dis ek. Wat sal my sê, voor hy kom in Openbaring 19, moet ek en jy eens in Openbaring 4 huis toe gaan. Amen. Yes. I'm going to keep them busy. Nou kom hy terug, en I can't wait. Hy sê, en saam met hom die leers van die hemel, hy sê baie mooi, op perde. Die Here hoor vir my. 'n perd het ons eendag, ons was kindertjies, sulke konynkies. En ons was rof, man, ons het grond geëet en ons het bugs geëet en ons het kyk hier die nuwe wetse kinders. Weet jy baie proteïne is daar in 'n wurm? Dan sê die oomie vir ons, hy sê, luister, kom julle Galwantjies hierso. Die perd se naam was Barabbas, ek wonder hoekom. Dan sê hoe jy vir Smit, jy sê, wie wil julle Galwantjies gaan Barabbas ry vandag, sonder 'n sal? Nou, ek kan nie sê 10 rand, die 10 rand daai was baie geld hoor. Hy het jou seker nou maar 'n coin of 'n ding gegee, ek weet nie. Hier is van die helfte wat jy weet, maar jy ry groot halfsent stukke. Jy dan gelyk soos 'n waalwiel. Nee, daai julle ry goeders. Julle is oud hoor. Julle is oud hoor. Ek kom sê nou maar, hy gesê, $5, I'll give you $5. Wie van jy, who's gonna ride Barabbas, that horse? As hy perse bring, mag hy perse. En jy verloor gewig net daar. Maar jy wil so graag gaan skelm, loes sigaret koop. Jy het die geld nodig. Dan klim ons op Barabbas. My broer het eendag omgery. Barabbas het teruggekom, maar nie my broer nie. Ek het hy ingebouwde vrees in my. Ons het Johnny gaan soek. Toe hang Johnny oor die doringdraad. Toe Barabbas 'n U-turn gemaak op 30. En hy gooi vir hom.
Johnny het bebloed daar aangekom, hy het sy geld gekry. Ek het 'n vrees vir perde, maar in Openbaring 19, I'm gonna ride my own stallion. Hallelujah. Can somebody praise his name? I'm gonna ride my own stallion. Halleluja. Prys die naam van die Here ook. Beter na die hy sê buite my is daar geen ander God nie. And when he's on that stallion en hy kom op die Olyfberg Jesus en hy sit sy voet op die Olyfberg. Bam! En Mount Olive, is dit Mount Olive? Nee. Amper sê mango. En Mount Olive skeer in 2 stukke. Then we will see the true power of the Lion of Judah. They whipped him 39 times. Hulle het as sy gesig gespoeg as 'n lammetjie. But he's not coming back as a lamb. He's coming back as the Lion of Judah. Kan iemand dit die Here prys? En hy sit sy voet op die Olyfberg. Dan is ons al 7 jaar in die hemel. Sit hy sy voet op die Olyfberg. En daar gaan jy sien, the power, hoe nederig hy eintlik was. Dat hy toegelaat het, dat hy spit in his face. And they whipped him 39 times. He could have called 10,000 angels, but he died alone. He just hung on the cross. Weet jy hoekom? Want jy's relevant vir hom. You are relevant for him. That's why Jesus died on the cross. And I can't wait. After that slaughtering, die bloed gaan by die stange van perde loop vir 'n myle ver, myle breed. The blood of devil worshippers is going to be by the stange of the perde. Prys die Here. Hy word baie mooi. And then when he's finished, he will take the false prophet. Ek het hierdie goed eers hier geskryf. Die Here is in hierdie plek vanmôre hoor. And he's gonna take the false prophet. And he's gonna take the antichrist. And hy slinger hulle in die poel van vuur. And then Satan, Lucifer will stand closer. And God said, and God bind hom vir 1000 jaar. He will just lock him up and throw away the key. Come on, Owens. It's gonna happen. Here. And this is in the unstoppable timing of God. Wat die Here met praat. Oh, yes, ek raak so excited. Sorry julle. Vers 10 van Hebreërs 10. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Wie van julle kan daai preek onthou nou so 'n paar weke terug? Ek wil net I just want to use this statistic. In the sacrificial times in the Old Testament, I remember I preached on one moment, one touch. Een oomblik, een aanraking. Wat het daai preek? Julle gaan Woensdag toeskryf oor hom, hoor. Hy is al eerlik, hoor. Hy gaan Woensdag WhatsApp, ek stryk vanaand. Ek sien daai ding, hoor. One moment, one touch. And I spoke about the greatest prophecy in the whole Bible was in Genesis chapter 3. Julle hoor dit nou al te weet. Vers 15, 16. When God spoke to the serpent, and God looked the serpent in the face, wat vir my bewys dat die slang in daai tyd gestaan het. And God looked in her face en die Here sê, kom ek sê gou vir jou, speel hierdie ding uit. I just love this. Hy sê, I will send enmity between your offspring and her offspring. You will bruise him slightly, but he will crush your head. Daar is die hele kruisiging in een versie. Man, ek het dit al so baie genoem, hoe die ouens hier wat kyk, haal het al anders ek het sê, but it still stays American. And after that, about 4,000 years, God has got time. Soos een pastoor gister gesê, God is time. Time exists because God is time. God sit hom nie tussen die horlosiekie nie, man. 1000 jaar vir hom is soos een dag. En een dag is vir God soos 1000 jaar. Ons gaan dit nie verstaan nie. Die rede hoekom God 'n klok teen daai muur sit, is dat ek en jy kan begin common sense maak oor wat tyd is. Maar waarheen ons gaan dan geen tyd wees nie. Daar gaan geen tyd wees nie. There's going to be no time. And that's the difference. That's why Satan hates you so much. He was flung out of heaven, out of timelessness into time.
We're going to go up to heaven from time to timelessness. Hallelujah. Verstaan jy wat ek vir jou sê? En hoor gou baie mooi. 4,000 years. The estimate amount, kom aan ons skryf toets, of animals that was sacrificed. Onthou, dit is net 'n beraming. Gaan vra vir Tannie Google. Okay? Dis 'n estimate. 10,337,200. 100 million. Nou het ek Roose aandag. Listen properly. Nee, ek sê daar nie. 10,337,200 bokke, lammers, skape wat geoffer was, and not one drop of their blood could take away my sin. Amen. Come on, come on. I'm speaking about 320,045,320 liters bloed. Wat gevloei het. But somebody came who had 5 liters of blood. Nee, julle, ek gaan nie alleen kerk hou nie. Somebody came who had 5 liters of blood. En sy bloed was genoeg om jou sonde weg te was. Amen. Een druppel bloed. Amen. Eenmaal. Eenmaal. Ek sê, Here, luister gou, wie God die raamwerk bring van die bonatuurlike, nou moet jy excited raak. In the frame of the supernatural. 6,000 jaar terug, ek het het nog net aangeraak. God spoke to the serpent. Onthou, ek sê plas, maar moet nie vir daar het, want sy pastoor is 5,802. About 6,000 jaar terug. Stap God in die tuin in. Hoor wat hierdie pastoor vandag in hierdie kerk sê. Ek sê dit daar so. Vir pastore wat die leuen preek. God gaan weer in sy kerk instap. Amen. God gaan in sy kerk instap. And he's gonna clean house. Hierdie al hierdie prosperity pumps en al hierdie goeders, selling the gospel like pump sells prostitutes. Ek wil vir jou sê, hierdie gospel is nie gekoop deur geld nie, hy is gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Dit is, luister, jy sit nie vanmôre op daai stoel omdat jy goed is nie, jy sit op daai stoel omdat daar 'n druppel bloed vir jou gestort was. Halleluja, you were bought by the blood of Jesus. Ek gee nie om nie, Brigitte, al is jy net 2 mense hier en 2 mense daar. Weet jy wat ervaar ek en my vrou 'n jaar terug? Hier sit mense vanmôre, ag hulle was so traag met die agdag. Vandag kan jy sien hulle is excited om na die huis van die Here te gaan. But come on, it's all about the blood of Jesus. Hoor mooi. Luister gou baie mooi. Ek wil hê dat jy vanmôre sal luister wat hierdie pastoor vir jou sê. Ek praat vir 'n onstuitbare berekening. When he spoke to the serpent, toe kyk hy verby Adam se vloers. Hy kyk verby die vyeblare. Wat sy ou wat gesing het? God gee bloed vir vyeblare. Weet jy wat maak God? Wat is nou my prentjie? Dis roofie, man. Ek wil vir julle sê, julle moet bid dat ek jou moet doen gaan. Dit gaan lekker wees met my daaroor. Dis asof God sê, ek moet hierdie red. Ek moet hierdie reg maak. En hard op 'n bok verby, van ding verby. En God stop en God ruk sy vel af. Want God sê, vyeblare is simbool van die tydelike. God sê die tydelike gaan nie hierdie gemors regmaak nie. No redemption without the shedding of blood. Kom maar, ek praat. Wie wil julle kan 'n bietjie dieper goed verstaan vanmôre? No redemption. En weet jy wat? As jy kom agter daai bome uit, man. Kom agter daai bome uit. Hy gee vir hulle velle. Luister, 'n roe het nou gekom van die jagveld af. Het julle hulle afgeslag? Want hulle slag hulle af, né? As jy daai vel aftrek, dan loop jy bloed. Jy kan nie 'n vel aftrek van 'n dier en daar is nie bloed nie. En daai bebloede klere sit hy om Adam. Hy sit daai bebloede klere om Eva. En daarna toe kyk jy vir die serpent en die oog, ek mekaar mooi verstaan. Hierdie het jy begin, maar ek gaan hom klaar maak. Ja,
Okay, maar hier het jy begin. Ek wil vir jou sê vanmôre, luister, ons kerk tot vanaand toe. Ja, ek speel dit. Maar baie mooi. Luister, the enemy can start whatever he wants to start. God will finish it. Amen. God's going to finish it. The enemy may come in like a flood, but the Spirit of God is going to finish it. No weapon formed against you shall prosper. Amen. Ek sê, Here, weet jy, ek het sommer geskryf, wie skryf ek? Ag Here, help my hier te preek. Is die Here nie awesome nie, hoor? Jy sê, ek voel ek hand op met my wind uit, hier's krag hier voor, hoor. Kan ek gou vra? As jy glo die plan van God staan geop. Luister gou baie mooi. Kyk na hierdie nagmaaltafel. As jy my gaan kyk, jy beweeg uit, net nie voor die kamera nie. Kyk hierso, is die nagmaaltafel. What God was prophesying in Genesis 3 was this. Amen. Amen. And it took 4,000 years. Amen. 320 million liters of blood could only cover my sin. But the blood of Jesus does not cover my sin. It removes my sin. Ek wil hê dat jy sal dat absorb this morning. Want die duivel is net hier so buite. En hy druk sy ore toe, hoor. Hy wil dit nie hoor nie. Maar kom ons laat hom dit hoor. Kom maar weer sit. My God. Ek sê, Here, 4,000 jaar. And for 4,000 years, plus minus. As julle ouens, julle moet smile, ek is jou op sy gesig hulle sien. Is vir my wat hulle kwaad word. Kwaad sê die Kaapenaar. Yeah. We need to understand. God had a prophetic clock of about 4,000 years. And God said there will be another blood. And when I read this, and the enemy came in, kyk gou vir my. Don't miss this. Deze ek nog nooit in my lewe so lang gedink nie. En die Here sê vir my, he had a time frame of 4,000 years to stop me. Yes. That is why, dit is hoekom Kain vir Abel doodmaak. Ag, heerlik. Kyk, hier is 'n part 1 tot 7, hoor. Dis 'n rede. That's why that was the first human blood that was shed. Joseph's brothers sold him out for 20 silver coins. Samson staan met uitgesteekte oë. Moses vlug met 2,5, 3 miljoen mense in die wildernis. En Gideon blaas 'n ramshoring. Isak lê op 'n altaar. Daniel's in the lion's den. Shadrach, Meshach, and Abednego. They're in a fiery furnace. But just there, God said, let's just pause this for a moment. In order to meet the 4th person, you need to go into the furnace. Ag, heerlikheid. Wat sê die bekendese? Het ons nie net 3 in hierdie oond ingegooi nie, maar ek sien 'n 4de een, en hy lyk soos 'n gode seun, en hy loop saam met hulle rond. And listen, Jeremiah is weeping. Ezekiel, al wat hy sien is dooie benere. En ek sê, Here, en hoe daar sy lys, gaan deur die lys, gaan na Deborah toe, gaan na Gideon met sy orangehorinkie. God dink sy army uit van binne 30,000 na 300 toe. Kyk, God kan snoei, hoor. Ag, Jessie. Ja, 3,000, môre les. Pastoor is 29,817. Hy sê, kry vir my die manne wat die water lek. Soos 'n hond. Hy manne, they lie on their bellies. Die Here sê, daar's jou vegters. Sometimes when God wants to do something supernatural in your life, He takes away certain peoples in your ringetjie. He removes them. Because a lot of time, as ek reg sien nie, a lot of time people wants to honor. As ek reg? Mense soek die eer. Jy moet dan verstaan, dis
Die Here was eintlik ek, hoor. God deel sy eer met niemand nie. God deel sy eer met niemand nie. As die Here jou ooit gebruik om iets goeds te doen, it's not about you. Wees jy net die obedient servant en God sal jou seën op sy wy. En skielik, this man comes with a mighty army. Thousands of soldiers. And God said, you've got jy het te veel op jou WhatsApp groep. Pastoor, ek was nou nie eintlik goed in skool, maar ek is jou WhatsApp groep kaptein. Ek is admin. Ek het nie eintlik sertifikaat, maar so weet jy, ek is so great, ek vat selfies. Ek stuur dit vir hulle. Get a life. Get a life. As jy nou wil hê, ek moet gewig verloor. Nee, gaan ek op Facebook, dan sit die man en die vrou op dieselfde bed, dan praat hulle mekaar deur Facebook. Het jy in jou lewe? How boring can it be? A man and a husband sits on the same bed and speaks to one another through what? Facebook. My bokkie, jy lyk so mooi langs my. Yeah. Get a life. Get a life. God will trim your support system. And he came out with 300 men. And the Here sê, well, very mark, that ain't all, there's more. Hy sê, Here, wat kan nog slegter gaan? Hy sê, gooi weg julle swaarde. Gooi weg julle swaarde. Hoekom, Here, want jy het nou in die tydsberekening gekom, wat ek vir jou 'n wonderwerk gaan doen. It's the right time. Wow, isn't this awesome? Ek is klaar met die inleiding. As jy vat 'n ramshoring, because there's no greater power than when all hell is breaking loose to praise my name. And to worship my name. Ek sê, Here, oh my God, hallelujah. En die lys gaan te lank. And suddenly, some prophet breaks the silence. Wil jy dit weet? Volgende week. Nee, ek speel het. Some prophet stands up amidst the blood. Isaiah. Hy sê, 'n seun is vir ons gebore. Prophesy. What is his name? Ek weet nog nie wat is sy naam nie, but it's wonderful. Counselor. Oh, come on, wonderbaar. Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis hy. And the only thing Isaiah did, he was confirming the unstoppable timeline of God. I need to tell you, ek wil vir iemand sê, jy het vanmôre by die tydsberekening uitgekom van God in jou lewe. Op die tyd, op die minuut. Roe, net voor jy vanmiddag lekker 4 ure gaan slaap. Hoor baie mooi. God, sit hand op jouself. God het 'n plan. Sê dit vir jouself. God het 'n plan. Die desperaatheid van Satan. En weet jy, ek gaan dit nou net aanmaak. Gaan lees op die huis. Luke 4 verse 1 to 13. Gaan lees op die huis. Ja, ek ken die verhaal. Kyk, look how desperate the enemy becomes. The Bible says, and the Spirit of God led Jesus into the wilderness. Hy lei hom in die woestyn in. Nee, jy moet nie mis nie. Nie die duiwel nie. Hou op die duiwel blameer vir alles wat jou tref. Partykeer is dit ons eie stupidity. Ag, heerlik. Oh, yes. Jy was nou die kyker gesien het. Hoor baie mooi. And the Spirit, the Holy Spirit, led Jesus into the wilderness for 40 days. Hoor is so? To be tempted by Satan. Daar's nie 'n ding wat jy deurgaan, wat Jesus het deurgegaan het. Amen. If you have been tempted in your wilderness time, it's not because God is angry, but every time Jesus said, it is written. Is ek reg? Daar is geskrywe. He's trying to teach us. Praise
provision, pardon, power and praise. Die raamwerk van gebed, die Onse Vader, word gou baie mooi. He stood in the midst of serpents and of devils. En hulle sê, man, sê vir die klippe, hulle moet brood word, en spring van die dak af, en doen dit, en elke keer sê Jesus, daar is, this was one of the final attempts of the enemy after 4,000 years to stop the crucifixion. Oh, heerlikheid. Wat hy het geweet. They cannot kill him. Ja, lees jy nou maar jou boekie kies, jou goedjie kies en goed is. They knew, Satan knew they cannot kill Jesus. Nobody killed Jesus. The Bible says, hy sê, ek lê my lewe self af en ek tel hom weer op. They couldn't kill him. So he knew it. Hy het geweet, Nico, as Josef van Arimatea die graf gaan toemaak. All hell is going to break loose on the inside. Kan iemand in die Here prys? Oh God. Heerlikheid. Dis okay. Al die tannies met hulle hot flashes. Sorry. So not I fan. Hy jarig is. Is 'n getuienis. 'n man stap in 'n museum in. Miskien jy het al gehoor. As jy het gehoor, het fake it, hoor. Wat is 'n museum in Engels? Museum. Okay. Dankie. A man went into a museum. Is that right? Pronunciation. Okay. And there was this big painting. A very old painting of God and Satan playing a chess game, skak. And any man stood for hours studying that painting. And after hour, 2 hours, weet nou nie, sê, roep eens my die kurator asseblief van die museum. And dan kan die man, imagine this now. This is a table playing chess, God on one side. And on that painting, it says, skaakmat. God lost. En hy stel homself voor en hy sê, ek is Dirk Bierma, wêreldkampioen skaakspeler. There's something wrong with the painting. I said, what's wrong? I said, the king has one more move left. Ja. Dus daar fout by die skildery. Die koning het nog een skuif. After 4,000 years, you will start believing it is over. But God had one more move left. Kan iemand die Here prys? God het nog een skuif oor. Kan ek vir jou sê, dat die hel losbreek? God het 'n skuif nog oor vir jou. Come on! Wat hulle sê, dat hy doktersbrief sê en verslag, net wat hy wil. God het die laaste skuif. En so Here, die tydsberekening van God, it confirms that whatever the enemy throws at you, it has an expiry date. Oh, yes. Jou siekte het 'n expiry date hoor. Jou hartseer het 'n begin en het 'n einde, want God is die begin. Oh. And everything that happens in life has to happen between God. There's nothing before God. Sê reg, and there's nothing after God. So enige ding wat jou tref het 'n begin en 'n einde. It has an expiry date. The only thing that does not have an expiry date, this joy that I have, the world didn't give it to me, and the world didn't give it, and the world cannot take it away. Hallelujah. Ek wil vir iemand sê, dat in die plekke, dat jou salwing het nie expiry date nie. What God gives you has no expiry date. Hou ons lekker kerk.
Net omdat Chini 17 keer aangehou het. Wie is daar? Wie aankom daar uit Bosra? Agteroor gebuig, van wie is sy eie krag? Dis God in die hemel. When you start trusting God, you move God. Halleluja. Prys die Here. Glory. My ma gee jare terug, my mom gave me a photo. It's a black and white photo of a lady preaching in Goodwood in die Kaap. Betty Baxter. Bringing a testimony of Suid-Afrikaans en het was like 7 jaar oud. Vertel sy getuienis, wel, sy is toe daar oud was, sy vertel haar getuienis van toe sy 7 was. Sy was gebore, she was born with her whole body actually went, what she pulled in together like this. She was on a wheelchair for a certain time, and afterward I couldn't even put her in a wheelchair anymore. Haar kin was sy op haar bors so. Her arms was like this. They couldn't put clothes on her body. They just sat her down, and after a while they just gooi 'n kombers op die rolstoel en gooi 'n lap oor haar. Her father left the house. He couldn't bear it. They could hear at night how she cried and wept. Excruciating pain. Hoe die ribbekas dit indruk in haar vlees in. Onthou ons praat van hier in die jare 40s en 30s of daar rond. In ander woorde, daar was nie die medisyne soos vandag nie. And she was actually busy suffocating. And at that stage, when she turned 7, she was 7 years old. She was in the room, and the next moment, somebody appeared to her. He did not come through the door. He walked right through the wall. And he stood before Betty and he said, Betty, do you know who I am? And she said, so kyk. Sy sit daar. Sy I'm Jesus. Amen. I have heard your cries. And I have heard your mom's prayers. Tell mommy, you are going to Sunday school on Sunday. Net so. And tell mommy she must buy you a little pink dress. Ag, kom ons sê nou maar, ek weet nie, Lorraine, size 5-4 and a size 4 or 5 shoes. You going to Sunday school on Sunday. That was your greatest desire. I need to say this voordat ek verder gaan. You may be whispering in the night. God is the reader of your heart. Hy lees jou hart. And she called her mom. En haar ma kom in. Sy sê, mommy, Jesus was here. En eers gooi die man en long story kort. Sy sê, Jesus said, you better go. Tony, he even gave her the size of the dress. Hier die size, kom ons sê nou maar, nummer 18 of 12, ek weet hoe dit werk, party is op 46, maar in elk geval, koop nou maar nummer 5, wat kan ek sê, wat is die size van die rok, van die kind? Een klein rok. Sê nou maar een medium. Tell her to buy a medium, and a size 5 shoes, pink. You go to Sunday school. Sy sê vir haar ma sê regtig, I sê vir haar, I will meet you Wednesday, 3 o'clock. Wait for me in the room. Die ma gaan sy koop 'n pink rokkie. Pink rok. Sit die rok op die bed neer. Sit die skoene neer. My ma was by daai getuienis. Sy het haar sy foto gekry. Sit die skoentjies reg met die wit kousies en die goedjies en alles in die lint. 2:30. Betty's in the room. Waiting for an appointment. Die tydsberekening van God. 7 years. 2:50 nog niks.
1 minute, Amadio Lucy daar gesit. 1 minute before 3 o'clock, nothing. And when the clock, God, hoor my, may seem late, but it's always on time. Amen. It's always on time. Toe daai klok sê, dom, stap Jesus deur die muur. En hy staan voor haar. Hy sê, hello Betty. Sy sê, just stand a little bit closer. I cannot touch you. I say, you do not need to touch me. Amen. I'll be the touching today. Amen. I'll do the touching. Die volgende oomblik staan Jesus nader en hy vat haar by haar hand. That her mom said she heard bones breaking. Click, click, click. And when the click was over, Betty was standing. Word gaan baie mooi. Word gaan baie mooi. 7 years, ons bid 7 dae, dan gooi sy handdoek in. 7 years, 7 jaar, het sy geroep, papa het hulle gelos, sy was besig om te sterwe. Sunday morning, Betty het haar pink rokkie aan, sy's kyk die Sunday school, maar gaan baie mooi, sy kon nog nooit loop nie, maar toe God kom om sy tuisberekening, toe begin sy loop om 7 jaar, prys die Here! There's a divine time in your life. Yes, amen. Ek sê, Here, it is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. Ek gaan klaarmaak. I just love this. I just love this. When they crucified Jesus, die Bybel sê in Hooglied, hy sê daar, hy is die roos van Saron. The Songs of Solomon, chapter 2, it says that he is the rose of Sharon. They never knew when they whipped him, they were breaking the rose. And sometimes you can smell a rose more in its brokenness. Come on. And they broke it. They break the rose. He also says that he's the lily in the valley. And they broke him on the exact time line of God. Kom aan ouens. Hier's krag vir wonderwerke vanmôre. Sy sê gou baie mooi. Staan gou vinnig op, ons gaan klaarmaak. Kyk hoe lyk die tafel. Verander die tafel van gestalte. Nou lyk 'n bietjie te mekaar, né? Wat die kruisiging van Jesus was alles behalwe mooi. It was a bloodbath. Sit gou ek met die laaste getuienis met jou deel as ek klaar. Laaste getuienis wat ek as ek klaar. Ek luister 'n getuienis couple of years ago and my wife actually received it again and she sent it to me and I went to on YouTube and julle kan dit maar regtig self gaan kyk ook. There was a preacher with the name of Shambach. Ek dink meeste van julle sal nie weet van hom nie. One of the greatest preachers that was ever in America. That preached the unadulterated word of God, the blood dry of braai evangelie te gepreek. Ek weet nie of julle Bybelstudente al geleer het van A.A. Allen nie. A.A. Allen. A.A. Allen was the greatest faith giant in the modern time. There's testimonies of A.A. Allen that will blow your mind. En ek weet, when I speak about testimonies of Betty Baxter, dan kyk die mense, kyk so, is dit regtig, kan dit so iets gebeur? God can do anything at any time. Amen. On his timeline. En Shambach, ek het so 'n paar notas wat ek sou want keep this is so naby aan die egtheid wat ek gehoor het. Hy getuig. Daar sit 3000 mense. 3000 people in the tabernacle.
And they testified on a conference services that he was involved with A.A. Allen. It was a 7-day conference, 3 services a day, dus 21 dienste. Beulah Park, sien jy, 10 dae, 3 dienste 'n dag. Ons was stout, ek het net na een gegaan. So dit is 30 dienste in 10 dae. Hoe daai een kind gesê het, dis so baie kerk, wanneer kan ons stout wees? As jy tyd om stout te wees. Ons kinders, ons woelig. 7 days, 3 services, 3,000 people in the tabernacle. Every service. The main speaker, A.A. Allen. People came from thousands of miles. To Amerika is 'n bietjie groter as die Kreerwoudtuin, né? Thousands of miles to meet. They came with their crutches. They came with their wheelchairs. They came with their cancers. They came with whatever. A.A. Allen was a faith giant. Hy het elke aand gepreek, die ander predikers in die dag. En wat hulle gedoen het, hier is die ding. 'n vrou ry, a woman came to that conference. She had to, wat hulle sê in Amerika, she had to cross the borderline. Dis hulle praat daar, ons gaan van provinsie tot provinsie oor die Vaalrivier. Ons vlieg ons microlights met ketties onder. Hulle het barrages wat hulle vlieg daar oorkant. Jy weet so, maar nou geval, los het nou maar daar. En she had a 4-year-old son. 4 years old. Placed him on the back seat. And he was born with 26 diseases. He had no male organs. He was blind. Actually, he had no eyes. He was deaf. Wat 'n stom, mute. En his tongue, sy tong, het permanent uit sy mond uitgehang tot daar. He had no feet, he had legs. Stompies tot by sy enkels. Hy het nie voete gehad nie. Sy hande was ingetrek. Feitlik about all the organs in his body, hart, lewer, long, alle goedes, wat het maar een of ander siekte gehad. But that conference, they had a thing what they called the prayer card. Maar daar so baie mense is. So if you came like with a type of illness, you take a prayer card, skryf jy daar op Johan, sê, dis my siekte. Then you hand in the prayer card. They take the prayer card in a box on the platform, and when A.A. Allen ministers and he feels led by the Holy Spirit, he draws a prayer card. So the chances are, as daar 100 mense is, wat prayer cards is, jou kans 1 in 100, dat hy vanaand jou prayer card gaan trek. And she came over the border, and she filled in her name with the prayer card. And that whole week, Shambach said, I've known A.A. Allen for many years, but it was the first time 6 days passed and he never drew one prayer card. And the Holy Spirit spoke to Shambach and he said, you do not question the man of God, you do not question the Holy Spirit. En Allen preek en die hel breek los en die duivels hardloop en alles hardloop, but he doesn't draw one prayer card. And it was the last Sunday. And Shambach preached the morning. A.A. Allen would have preached the night, the evening last service. And this lady with die 4-jarige seentjie, hulle het 'n plek ingeboek, came to Shambach. She said, Pastor, kom ons sê nou maar, ek het van Namibia afgery. Ek het iets met geld oor nie. I only have $20 on my name, and that's just hardly enough to get me home. I filled in my prayer card.
I actually waited for the man of God to draw the prayer card. And I need to say this morning, there's somebody greater than the man of God. Amen. And that's him. A.A. Allen may not have known about the prayer card, but God knew about the prayer card. Amen. Yes, amen. She said, man of God, I only have $20. Ek het niks. Ek moet met hierdie geld huis toe gaan. My seun het 26 siektes. En Shambach, jy moet eintlik aan jouself luister, hy's eintlik baie komies. Hy sê, well, if the man of God does not draw your prayer card tonight, I myself will take your boy to his trailer. And I will let the man of God pray for him. That's my promise. And I aunt Shambach leading the worship before A.A. Allen preached. And suddenly, after he did the prayers, after the worship, he gave the microphone to A.A. Allen. And A.A. Allen, and this is what Shambach said, I have never seen him do it. Want nou jy lei nou koortjies, dan neem jy mos nou offerande op. O, julle kyk my so. Dan neem jy offerande op en daai tipe goeders, né? And they already did that. And A.A. Allen took the microphone. En hy sê, ek het nog nooit gesien dat hy dit doen nie. Hy sê, God just led me to take up a faith offering. Shambach sê, waar gaan jy gehasie? Hy sê, 3,000 people. Hy sê, when A.A. Allen said, we're taking up a faith offering, hy sê, toe kyk ek en that woman, wat 2/3 agter sit, sprang op, soos 'n rocket. As she took that 4-year-old boy, as she gave it to a lady sitting next to her. And she ran forward. Sy wen 3,000 ouens tot by die skatkis. Hy sê, the bucket. Hulle praat van the bucket. Hy sê, nou sy nuuskierig. Nou staan hy nader. En hy kyk in die bucket in. Wat lê in die bucket? $20. And when she turned back, he said, oh God, give me the faith of that woman. And van die faith offering, vat het weg, and A.A. Allen started preaching. 15 minutes into his message, sit hy sy hand oor sy gesig so, and he closed his own face. A.A. Allen, hoor wat sê hy? I see in my spirit a white building. It's a very large building. I said, I am now moving into that building. I say, and I hear a lot of babies crying. I said, this has to be an hospital. I say, I'm into the maternity ward. I say, I see 10, 12, 14, 6, I see 12 doctors. I see 12 doctors standing around a baby boy. God doesn't need your prayer card. Nee, daar is 'n onstrydbare tydsberekening. Hy sê, I see doctors. I say, and the one doctor is telling the other one, this baby will not survive its first year. I say, I see, dan gaan weer, 10, 12, 16, 20. I say, by God, I see 26 diseases. I say, I see a woman carrying that boy, putting him on the back seat of an old Ford. And there's another lady accompanying her, wat saam met haar ry. I say, I see the spirit, she's crossing the borderline. And I say, Alan Rock excited. I say, I see her driving into the parking lot. I say, my God, that boy's in the house. Yeah, you see, 3,000
2000 mense. Hy sê, woman, bring your boy. God said he's going to do 26 miracles. Come on, kom ons prys God. Yes, amen. 26 miracles. Daai vrou hardloop en daai kind. Alles ingetrek. Sy trek die kind so in daai godsman se hande in. En toe hy val, hy sê, die kind se tong step back, soos 'n elastic, terug in sy mond in. En die volgende oomblik, the boy takes shape. Wat God het 'n tydsberekening. Hy kon hom by die huis gesond gemaak het, but he chose to heal him in the midst of 3,000 people, that they will know that he's King of Kings and Lord of Lords. Hoor gou hierso. En Shybak sê, en hy sê, maak maar julle oë toe, niemand kyk rond. Hy sê, I'm not going to close my eyes on this one. Hy sê, hy staan al nader. Hy hoor hoe breek die bene. Hy sê, in the next moment, hy sê, clubs don't walk. En the next moment, kom daar voete uit sy enkels uit. Ag, Here, kom daar voete uit sy enkels uit. Hy's gebore sonder voete. And God healed him of 26 diseases. Dat daai kind, wat so was vir 4 jaar, loop op dieselfde platform waar hy nou oorgegee was. Dit gaan nie oor die $20 nie. Dit gaan, dat God is groter as die preekkaart, en hy is groter as jou stryd, en hy is groter. En toe hy so beginne loop op die verhoog, toe hardop ouens van agteraf met hulle rolstoele agter hulle aan, toe maak God die hele lot gesond binne in dieselfde gebou. Daar's 'n timing, daar's 'n tydsberekening. No breakouts. Because you can put your hope in the breakout. God is groter. En skielik is hy auditorium voor, dowes hoor, blindes sien. Hy sê hy het gesien hoe vorm die oë en hy kind se oogkaste. Dis haar oë. Die onstuitbare tydsberekening. Ek is sommer lus om preek volgende Sondag hier in naby ons aan kamp hou. Ouens, Desiree, dink ek kan haar afsit. Goed sê, baie dankie dat jy ingeskakel het. Share dit asseblief. Share dit asseblief op julle Facebook pages.